دكتور عمران قال لك سباس جبو دمي ام دي بيسين كو عراقي دي بيجن وان او كسي كو جهي ابو بكر بغدادي الريبري داعش قرتي وان او كسي قرتيا يعني افا سركفتنا يكيا جبو برنامج سرك وزير نو كاظمي بگمان يعني اللواني كيف حقتي امسات كاين بروجرام كاظمي كلوان داخلي ام بحث اصلاحات كاينو لواني دي جي سركي او جهري قريدا داخلي فمثلا هيلان داعش بمبركرنا داعش هم جاركادي جستي هم جاركادي سراست فكري چونكي فكره داعش في دفري قال كمايا بلا فبويو وما ترسيا ويجيا بردوام هر بنگوه که ویلانی دا طبعا سرکفتنه هم جارکات نه بس مثلا هم دی بجین که اعلام سرکفتنه هم جارکات زفرینا امجی آوا کرنه که باوریه که زیکا یا مکم اوه هدف کاظمی هر سرکی اوه حشد رأی عام بکت رأی عام الدخوکم کت او زانید يعني لان دیگلک ضعیف دعموی ناکن پارلمانتار هر کسی که هبید اوی پشت کمازنینه اوی خلقت وید و جا هر وی واریدا او دی سرویشل کن بله بله ويقالك سوز دعنا دكتور عمران يعني ودي بيجا جيت قال سوز الخوا دي بيجا وهركز دي بيجا جينا بس او كو خزينة عراقي فالايا بارا نينا اتشا بكاربا تعبجي برنامج خوينا ابوري جيب كاتين نبس او حقيقات اگر بس خزينه بيت احتمال هي يعني دولتها بن دعم كاظمي كان فين عراق افا كان فجركادش بن دست ايران بدرخن احتمال دولة الخليجي قالك بارا بدن احتمال امريكا يعني امشينا فيجي حل كين ام دي بيجين اگر خاص بس لان خزينه بيت بس مشكله كدي هر الجوهري جي كهي كاظمي افريكا كافريكا اف جروب وميليشيات تاع في السيطره سر العراقي كلينو بيدخو رهدخو داهلين العراقي افا بزحمت دا صلاة خوزيكا بردن هم جاركادي ايران چاوه که حذر ساعت راست کاظمی اتفاقی که ایرانی امریکی بویا يعني حتی راده که هر دو سروی مروی راضی بوینه بس سرندرا ایران ناهلی زیکازی دا صلاة ایران في منطقه کم ببید و ایکش پروگرامت هر سرکیت کاظمی وید اوجی بید بردوام جی اوه بید نهلانا سلاح دست گروپت هم بيجين مسلح دايان ميليشيات شيعة دا يعني وفاجي طبعا ترسية كمازنة محتاج دعمه كمازنة بله دكتور عمران يجي بابتي نديكو كاظمي سوز دا جيب كاوجي هالبجاطرين بيش وقت يعني دي فيروشا ابوريا خراب دا دو في بارودوخي سياسية نا آرام دا كاظمي وبكاربا هالبجاطرين بيش وقت انجام بدا يعني هالبجارتن پیش وقت نکند مصلحتا هگر بو او هندک کساد و هندک مروفین تازه بین سر حکمی هالبجارتن پیش وقت ند مصلحتا وانده هر بجارتن پیش وقت هم جارکادید برجوانده وانده و اوید هرش نکل سر حکمی و هر او ملیشیاتانن ام محتاجین چنه فتره که کو خلقك فعلا باوری بدا صلاة کادی بینی دیار بکد بو خلکی خره که بو رأی عام کو فعلا افدا صلاة برینو که گلکا فاسد بو گلکا دزیکر بو گلکت مصلحتا خلکی دانه بو اوه محتاجی دمیه وقتی اف دمتت از بار نکم هل بجارتنت پیش وقت ند مصلحتا کاظمی دا بید ند مصلحتا وان لایانت میان رو دا بنوید اوید کمد وین درکفن العراقی بيشار سريوان برسين سياسي حتى چندي كاظمي بكاربا وان آستانگان درباز بكتن آستانگ درباز کرن جی گلک جارا کادی بزحمته بس از الوی باره في جاري امريكا قالك بقوة دعم كاظمي كات وافاجيك ام دي بيجين حلا دماهيكي ابو امريكا هكا بفيت جارا كادي ام بيجين اوردري بزفرين تاع عراقي چنكي اوردر نما كايسا فوزايا هر كسك بخويا يعني انه العراقي چنكي ما قوتنا ما دست دولته ده هدف هر سركي هم بو امريكا جي هم بو كاظمي جي هم بو قالك دولة خليجي دعم فانكا بس آستانگ دي قالك ابن چنكي بو ميليشيات بو غيري وان افا انتحاره يعني دازبرداني سلاحي انتحاره بله الدكتور عمران علي مامۆستای زانستین سیاسی و پەیوەندی نفنەتەوەی لە زانکۆیان دۆکێ ئەم گەڵک سوپاسیە تەتکن سپاس بۆژی